Bez zabranjenih pitanja otkrivamo pravo lice gostiju, a vaš domaćin u studiju je Eldar Abaz. Magazin Gracija predstavlja Pravo lice. Dragi gledalci, moja današnja gošća, vjerujte mi da kad zapjeva svakog u srce dira, bez obzira koji žanr je u pitanju, da li je sevda, pop, folk, džez, strana muzika ili naša, nećete ostati ravnodušni na ono što ona izvodi. U pitanju je pobjednica muzičkog takmičenja Zvijezde Granda, Šejla Zonić. Šejla, dobro nam došla. Hvala puno na pozivu i zadovoljstvo mi je da sam ovdje s vama. Hvala tebi, evo još jednom što si došla, obzirom da znam da si upravo sletjela na Sarajevski aerodrom iz već odakle, tako da stvarno mi je zadovoljstvo što nisi otkazala nastup, odnosno gostovanje, jer bi razumio. Pa ne, naravno, ako imam vremena i ako sam već tu, bilo bi bez veze da ne dođem. Tako da ja sam se potrudila da s aerodroma dođem ovdje kod vas direktno. Hvala ti puno. Evo nekako kad ja sam već istakao i sevdah i taj neki pop, folk i sve to, kad pogledamo tu tvoju karijeru, kako je išao taj tvoj karijerni put? Ja znam da ste bila članica Divanhane, vjerujem prije toga i raznih horova i onda dolazi Zvijezde Granda koji su potpuno nekako drugačije od onog što je Divanhana i što je ta oblast muzike. Pa s tim sam sebi dokazala da sam definitivno neko ko voli promjene, ko voli da izlazi iz komfort zone. Meni je cijeli život neki izlazak iz komfort zone i sve je krenulo iz ranog djetinjstva kad sam počela da se prijavljujem na dječje festivale, dječja takmičenja u pjevanju. Nakon toga je uslijedilo srednje muzičko obrazovanje, dakle nisam završila osnovnu muzičku školu. Pošto sam vidjela da negdje kruže priče da sam završila, nisam. Završila sam srednju muzičku i nakon toga sam završila akademiju. A već i kroz srednju muzičku školu ja sam nastupala. Evo Šejla, nekako tvoj karijerni put je zaista, da kažem, zanimljiv obzirom da si iz Divanhane, Zvijezde Granda, što je opet nekako potpuno drugačija oblast. Kako je došlo do toga i zapravo kakav je tvoj muzički put, karijerni put? Pa ja sam neko ko je pokazao veliku hrabrost i odvažnost da stalno izlazi iz zone komfora i neko ko voli da raste. Mislim da sam upravo tu svoju karakternu osobinu pokazala sa svim tim postupcima i moj karijerni put nekako kreće već od ranog djetinjstva. Dakle, kad sam se prijavljivala na dječja takmičenja u pjevanju i osvajala prve nagrade i nakon toga su i roditelji rekli upiši se u srednju muzičku školu. Dakle, nisam završila nižu muzičku, odmah sam otišla u srednju muzičku školu i nakon toga bilo je prirodno da ide i muzička akademija kad sam već bila dobar učenik, da nastavim dalje da se obrazujem u tom smjeru. I dakle, već kroz srednju školu ja sam nastupala sa udruženjima, dakle, kako se ono više zvalo, Muzička omladina Bihać, jeste. To je osnovao profesor Adnan Busuladžić tad, 2010. godina da je bila i tad sam već krenula taj neki džez pravac da pjevam. Imala sam tu malo drugačiji pristup džez muzici, dakle nije to bilo samo slušanje, nego izučavanje, istraživanje tih džez standarda i tad je krenuo taj neki moj pravac u džez. I onda sam ja mislila, ja ću čitav život samo da džez muziku pjevam, jer to je meni tad bilo nešto potpuno novo što nisam imala dotad priliku da se time susrećem. I nakon toga uvijek je bila i pop muzika, naravno. To je nešto što je kod nas i na našem podneblju aktuelno i dan danas i strana pop muzika domaća. I nakon toga na nastupima sam uglavnom pjevala kad su me zvali, angažovali ljudi. Moji angažmani su već krenuli dosta ranije. Evo, petljam se jezik koliko sam umorna. Nadam se da to gledalci neće zamjeriti. Neće, energija je stvarno Htjedoh reći da su me ljudi već tad zvali, angažovali su me da nastupam na raznim manifestacijama. Tad sam već počela i da zarađujem svoj prvi novac. Dakle, još u osnovnoj školi, prije srednje muzičke škole u Sanskom mostu,
Nastupala bih za novogodišnju noć i tako kad bi bile te neke manifestacije, ljeto na Sani. Je li to nešto uvijek što si maštala zapravo da nastupaš? Da nastupam, jeste. To je uvijek bio moj san zapravo, da se bavim ovim poslom, da živim od tog posla i naravno i velike scene, pa evo valjda sam sad na dobrom putu da dođem do toga, vidjet ćemo šta će biti. A evo nekako taj, kažeš sama, jazz, pop, kako si pristala da pjevaš od Divan Hane? I da li te Sevdah uopšte zanimao prije same Divan Hane? Na način da si mislila ćeš posvetiti jedan dio svog života, karijere tome? Sad će se možda neki naljutiti na mene i razočarati, ali ja u svom životu apsolutno nikad nisam maštala o tome da ću pjevati sevdalinke. Dok nisam došla na akademiji. Mislim, nisam ni tad maštala, ali sam tad imala malo studiozniji pristup sevdalinkama. Izučavali smo to malo i dublje, istraživali odakle, kako to, sad neću pričati o historiji Sevdaha i sevdalinke, ali uglavnom sve je počelo iz doba studentskih dana. Dakle, kad sam bila ovdje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, živjela sam 9 godina u Sarajevu i tad je nakon završetka diplomskog studija čula sam da je tadašnja članica Divan Hane napuštala bend. I nakon toga dobila sam i ja poziv od člana iz benda da li bih htjela biti. Pa rekao, hajde vidi, ne bi bilo loše da se oprobam i u tome. Da. Kad sam već imala priliku i da se susrećem s tim, mislim uvijek ti negdje zapjevaš sevdalinku. To je sastavni dio. A da li smatraš da dobar pjevač treba da zna da pjeva sve? Da dobar pjevač treba da zna da pjeva sve? Ne. To ne slažem se uopšte sa tom konstatacijom, da tako kažem. Dobar pjevač treba dobro da pjeva ono gdje se on najbolje osjeća, ono kako se on predstavlja. Dakle, ako se on predstavlja kao pop pjevač, on treba da najbolje pjeva pop pjesme. Ako se predstavljaš kao pjevač narodne muzike, da pjevaš najbolje narodnu muziku. A naravno, mi pjevači na svojim nastupima uvijek pjevamo više žanrova, i zabavne, i strane, i domaće, i sevdalinke. Mi to sve moramo pjevati. Sad, šta nama najbolje leži, to je sve individualno, a rijetki su oni kao ja, evo da se onako malo pohvalim, kažu previše si skromna, evo da ne budem skromna. Meni je stvarno Bog dao da sve mogu da otpjevam, da mi sve leži. Ako mi nešto ide malo teže, malo se više potrudim, malo se više naslušam, jer mene puno stvari zanima, mnogo toga analiziram i jednostavno to valjda tako ide. Kad se čovjek za nešto zalaže i kad ga nešto zanima, onda... Nekako mi smo kroz Divan Hanu, prije nego što dođemo do onog što je trenutno, što se dešava, slušali smo te stvarno, mislim da nema osobe koja nije slušala Divan Hanu uživo, pa čak i ja. Ti koliko je dugo bilo u Divan Hani i šta je bio razlog tvog odlaska iz Divan Hane? Bila sam nepune 4 godine. Sad, ako nećemo računati ovaj period korone, kad apsolutno niko ništa nije radio, onda 3 godine. Ali, evo, kalendarski 4 nepune godine i zašto je došlo sad, ne mogu ja reći ja sam htjela graditi solo karijeru, nego jednostavno počeli smo da se razilazimo u razmišljanjima i na kraju krajeva nije to, kao što rekoh malo prije, nije to bio neki pravac kojim bih ja htjela da idem, da cijeli život ja sad pjevam sevdalinke. Mnogi su mene onako idealizovali po tom pitanju, kao da sam ja neka princeza, kraljica Sevdaha, ja to zaista nisam. Spletom okolnosti se došlo do toga. Tako, spletom okolnosti se došlo do toga i meni je drago da imam priliku da malo pričam o tome, da se neko interesuje za to, hvala ti na tome. Isto. Tako da razišli smo se jer prosto razmišljanja nam više nisu bila ista, u kreativnosti smo se razilazili i uslovi naravno koji meni lično nisu odgovarali, na koje ja nisam mogla više da pristajem jer bilo bi suludo da sam pristajala na nešto manje od onog koliko ja zapravo vrijedim. Znači pričamo o financijama. I financije i svašta nešto. Da. Svakako. A koliko je teško prijeći iz, kažeš evo 4 godine, su 3 godine intenzivnog rada, prijeći iz jednog takvog pravca gdje se konstantno pjeva ta muzika, gdje se sluša ta muzika, gdje se radi na toj muzici, u nešto potpuno
modernije, drugačije ovo što zapravo danas pjevaš i što si pjevala kroz takmičenje? Pjevački mi nije bilo toliko teško koliko mi je zapravo bilo teško kako sad ponašati se na sceni i pjevati neku drugu vrstu muzike. Jer vi kada pjevate sevdah normalno imate neke drugačije gestikulacije, djelujete malo ozbiljnije, djelujete malo starije. Sve je prosto drugačije. Potpuno drugi vibe je u pitanju kada pjevate sevdah. I sad, hajmo odobiti što jesam. I onda ti kad budeš to što jesi, onda ljudi ova nešto glumi ili ona se promijenila. Njoj bolje leži ovo jer prosto ljudi naviknu da te vide u tom jednom izdanju i onda kada ti izađeš iz tog, kad budeš ono što ti zapravo jesi, teško prihvataju promjene, gledaoci, fanovi, kako god. I više je dakle bilo teže s te strane zbog reakcije ljudi, a po pitanju pjevanja ja sam prosto onako odahnula. Naravno, sevdalinka je nešto što ja volim, ja ću to uvijek voljeti, ja ću to uvijek pjevati na svojim nastupima, ali to nije nešto sa čime se isključivo identifikujem. Dakle, ja se identifikujem i kroz džez, i pop, i folk, i turbo folk, i sevdah. Mislim, smatram da muzičar, nebitno obrazovan, neobrazovan, dakle to je totalno nebitno, ali ako si muzičar i baviš se kreativnim radom, treba nekako da se malo vidici prošire i da ne budemo isključivi i... Usmjereni samo na jedno. Da. Tako je, ok, imaš svoju nišu, to je super stvar, pjevaš pop muziku, ali ne možeš ti sad, kao što malo prije na početku rekoh, pjevati samo pop muziku. Mi živimo prosto u takvom podneblju gdje narodna muzika mora da bude na vašem repertoaru i samim tim ne treba biti isključiv. Ako nisi umorna, dobro, ja bih te zamolio samo ako možeš jednu strofu ovako, sevdalinka, kako je to sevdalinka, razbolje se Sultan Sulejman. Je to moja omiljena pjesma? Ja ne znam tu. Onda neku po tvom izboru. Nemoj, molim te, ako nisi umorna. Nemoj sevdalinke da pjevaš. Onda smo prijeći na rubriku 5 brzi pitanja, ali ćemo na kraju onda strofu neke svoje. Može, moje pjesme. Da, moje pjesme može. Cilj rubrike jeste da mi odgovoriš ono što ti prvo padne na pamet. To je 5 pitanja. Nisu teška, bar su ovi koji kada sam postavljao govorili da nisu teška, pa ćemo vidjeti. Dobro. Voljela bi koja pjesma da je tvoja? Da si snimila? Od svih snimljenih pjesama, koju pjesmu bi voljela da si ti snimila? Tuđih pjesama, jel? Joj. Prvo što ti padne na pamet, ništa možda mi nešto? ne pada na pamet. Znači, nije ni jedna ostala da kažeš da bi voljela da je? Pa ne radi mi mozak još uvijek, ne funkcioniš. Razumijem. Zvijezde Granda su mi donijele šta? Samo dobro. Najbolniji trenutak bio je generalno u životu? Medijska trauma koju sam doživjela nakon takmičenja. Poslije takmičenja zaboljelo me šta? Vjerujem da je odgovor isti. Odgovor je isti. I na šta nisi ponosna? Na sve sam ponosna. Ni za šta se ne kajem, sve bih isto uradila. Eto, je bilo teško? Nije. Samo prvo pitanje, baš si me onako zatekao, morat ću malo razmisliti. Jer ima 100%, ja znam kad slušam muziku, joj, jest dobra pjesma što ova nije moja, ali ne mogu sad nikako da se sjetim. To prosto ono na trenutak. Jer ima ih više, nije jedna u pitanju, ima ih više. Evo ti si već nekako mi dala tu, da kažem, uvertiru u sljedeće pitanje, taj neki medijski linč, možemo tako nazvati, nakon pobjede u takmičenju. Kako gledaš sad na to? Prošlo je toga neki dovoljan vremenski period da možeš sada da pogledaš na to i kako se nosiš s tim sada, a kako se tada u tom trenutku? Sad sam potpuno ok. Sad shvatam da je to najbolje što se moglo desiti. Ja uvijek kažem, Bog je uz one koji vjeruju, a ja sam u tom trenutku, tad mi je najjača vjera bila. Vjerovala sam da je ovo sve za neko veće dobro, sve to što se dešava da će mi donijeti dobro i da je to neka vrsta iskušenja. Ok, sad si pobjedila, hajde da vidimo šta ćeš dalje, kako ćeš podnijeti odnos sa javnošću, mediji i tako dalje. A da li si možda u nekom trenutku takmičenja ili bar pred kraj imala neku, da kažem, da li si očekivala da će se to desiti? Taj neki linč, jel? Pa već se to počelo dešavati kroz takmičenje, čak znam i od strane kojih ljudi, ali nije ni važno, ne bih to sad da imenujem.
Već je krenulo kroz takmičenje, već nekad u februaru, martu mjesecu, kad sam ja na probi snimala jedan video i objavila na Instagram i tad je već krenuo taj linč. Ali ako bih pobjedila, znala sam da će to isto biti. Ako ne pobjedim, bit će isto, jer prosto ja sam se u startu izdvojila kroz takmičenje i pokazala sam i ko sam i šta umijem, šta znam. I vjerovatno je to i bio trn u oku nekim ljudima koji su odlučili da će sad, hajmo, negativni hype na nju, ali hvala i meni je to donijelo puno angažmana, puno nastupa. Nekad je loši marketing zapravo bolji. Ne postoji loš marketing. Da, ne postoji loš marketing. To. Tako je. Mnogi kod nas podcjenjuju, nažalost, važnost marketinga, a danas je zapravo sve marketing i smatram da, kao što rekoh, ne postoji loš marketing. Ali htjela sam da kažem da dok sam prolazila kroz taj medijski linč, mene je najviše boljelo što su mi se neke riječi stavljale u usta koje ja nikad nisam rekla. I nažalost javnost čita samo naslove, niko ne čita sadržaj tog članka, dok u sadržaju uvijek piše nešto drugo, nešto deseto što nema veze s naslovom, ali ja sam vjerovatno tim nekim portalima bila ono što kažu kliktabilna i hajmo mi sad, pošto je ona aktuelna, hajmo što više i što gore. Što više i što gore, da mi imamo što više klikova, pregleda ili šta već, ne znam po kojem principu funkcionišu portali. A šta ste rekli kolege kad se desio taj medijski linč? Porodica je svakako bila podrška. Da li neko od kolega i kroz takmičenja, ali članova žirija? Iskreno, i kolege su se malo onda povukle, pogotovo sa naših prostora. Imala sam neki osjećaj kao da ne žele uopšte sa mnom da imaju neki kontakt, kao da imaju neke veze sa mnom. Čast izuzecima koji su mi rekli budi strpljiva, to će sve proći, to ti je sve sad posljedica, da kažem, neke slave, jer ti si pobjedila. Da nisi pobjedila, vjerovatno niko ništa ne bi ni rekao i nekoliko njih je stvarno pokazalo podršku, a neki su čak htjeli da mi otkažu nastupe u fazonu zbog čega. Je li te bilo strah u svemu tome? Jeste, bilo me strah. Dobijala sam prijeteće poruke sa lažnih profila. Svega je stvarno bilo. Onda sam u tom trenutku odlučila zaključat ću poruke, ne može mi niko više slati poruke i onda su krenuli po komentarima da pišu. Ali kad sam vidjela da su lažni profili, rekoh sebi lažni profil, lažna prijetnja, ali onako nije čovjeku svejedno kad se... Prvi put sam se sad susrela s tako nekim tim stvarima, sa tim, imam bukvalno medijsku traumu, da tako kažem, i prosto nije jednostavno. Nije jednostavno, a trebaš samo šutiti, najbolje ti je da šutiš, da se povučeš kao da te nema, jer šta god kažeš upotrijebi se protiv tebe. Ti nekako nakon takmičenja, ali kroz samo takmičenje stvarno bila je odličan kandidat što je pokazala pobjeda, ali prosto naš narod, publika je to zbog nekih drugih stvari davala sebi za pravo da ostavlja razne komentare i pravi razne spinove i slično. Da li bi nešto promijenila da bi izbjegla taj konačni moment odnosno taj medijski linč? Pa ja ne znam šta bih tačno trebala promijeniti, jer šta god da sam ja uradila, ja mislim da bi opet isto sve bilo. Jer ja nisam bila u stanju da biram bilo šta i bilo koga, ali ja sam sretna što je mene publika podržala, što su glasali za mene i ja sam tim ljudima iznimno zahvalna, jer zbog tih ljudi ja sam tu gdje jesam, ja sam uzela trofej, ja sam pobjedila i sad napokon gradim svoju karijeru, svoju solo karijeru, a tek sam samo 3 mjeseca na estradi, da tako kažem. Ja bila i prije na sceni, ali sad je Sheila i sad region zna za mene i sad tek gradim karijeru, tako da hvala ljudima koji su glasali za mene i ovom prilikom, jer ja držim fokus zapravo na tome. Ali evo, kad smo se dotakli ovih tema, oko 5 brzih pitanja, morala sam i na to da se osvrnem, na ovaj malo ružniji dio svega ovog, cijele ove priče. To je sastavni dio posla, pogotovo na estradi, toga će uvijek biti. A da li se nakon svega toga osjećala izdano od
svoje države, naroda, sugrađana, eto tako da kažem? Pa ne mogu reći da sam se osjećala izdano, jer ja sam ipak pobjedila zahvaljujući svom narodu i narodu iz cijelog regiona koji je glasao za mene, jer za mene su glasali ljudi i iz Crne Gore, iz Srbije, Makedonije, stvarno je glasao. Znači da su prepoznali talenat, da bez obzira na spinove i medijske... Naravno, najviše ljudi glasalo iz Bosne i Hercegovine, što je meni posebno bilo drago, da uprkos svemu tome da su odlučili da podrže ono što ja u suštini jesam, moj talenat i sve ono što sam prezentovala kroz takmičenje i na svojim mrežama i šire. I dakle, kogod me zna od ranije, zna zapravo ko sam i šta sam i drago mi je da su to ljudi na kraju podržali, bez obzira na sve. Nekako kad se, evo, ja kao novinar, kad pogledam, većinu medijskih linčova su uglavnom žene preživjele, odnosno pjevačice. Koliko je teško ženi na estradi, odnosno pjevačice? Pa teško je... A da nema neka, da kažemo, jaka leđa ili nešto kako ono uglavnom ide? Teško je i muškarcima i ženama. Ne znam da li je podjednako, ali vjerujem da ima težinu jedno i drugo, bez obzira koji je rod u pitanju. Ali žene imaju neku drugu vrstu problema. Prvo što žene su uvijek na meti kritika. Ako je sama, ona je ovo. Ako ima muža, eto sad će se razvesti. Evo Armin i ja upravo često čitamo komentare, eto još malo pa će se razvesti. Ali nisam znala da se razvodimo. A nisam znala, jest. Tako da puno je zaista, ne znam kako sad da to kažem, a da se niko ne uvrijedi. Ali ženama se prosto sve gleda. I svaka greška, detalj i slično. Jeste, evo šta će ona, došla tu, nek ide kući, nek čuva djecu i tako tih nekih komentara. Mislim, glupo je sad da se to spominje, ali da je teško i ovima i onima. Ti si, eto kažem, u Zvijezdama Granda imala tu jednu postavku žirija, ali kad se vratimo nekih 7-8 godina kad su u žiriju bili Zorica Brunslik i Aca Lukas, Šaban Šaulić, pa onda kasnije i oni gostujući. Koga bi izabrala iz te kao mentora da si mogla da bira, znači u periodu kad su bili Zorica, Aca Lukas, Šaban? Ko je ono još bio? Ana Bekuta, Snežana, Bosanac. Pa vjerovatno Šabana Šaulića. Vjerovatno bih njega izabrala. Da li pjevaš neke njegove pjesme na nastupu? Ne pjevam. Ne pjevam njegove pjesme, jer generalno ljudi ne traže meni njegove pjesme na nastupima, jer uvijek ako radim neku privatnu zabavu, tu ima pretežno muški pjevač koji pjeva, jeste, taj repertoar. Kad smo već kod pjesama, ti si prije nekoliko dana izbacila svoju novu pjesmu, tako da ko je radio pjesmu, zašto baš ta pjesma i šta je to što je tebe, da kažem, dotaklo kad si slušala demo snimak i rekla ovo ću da snimim? Tekst i muziku sam ja napisala i demo za pjesmu sam ja napravila. Apsolutno, čitava je tvoja, znači zapravo. Jeste. Aranžman je radio Marko Gluhaković, saz je svirao Mladen Pecović, da sad onako cijeli tim nabrojim. A što se tiče spota, režirao i scenirao je moj suprug, Edim Turčinović je direktor fotografije. Tako da to je ta naša mala ekipa koja stoji iza moje prve pjesme. A otkud zapravo ideja za moju pjesmu Dert? Nisam htjela da se skroz maknem iz tih tradicionalnih okvira. Dakle, ipak je saz instrument koji je kod nas došao 15. stoljeća. Tako da htjela sam da malo i neke tradicionalne elemente Bosne i Hercegovine ubacim u svoju pjesmu, a da ona opet bude urbana, moderna i nešto što publika od mene ne očekuje. Ali je ovo nešto što ja od sebe očekujem. Samim tim što sam malo prije pričala, ja sam bila neko ko je uvijek pjevao samo i isključivo pop muziku, džez muziku, elektronsku muziku. Dakle, ja sam rasla uz tu vrstu muzike. Slušao se kod mene kući naravno i Sevdah, ali ja sam uvijek imala svoje slušalice i slušala ono što ja hoću. I tako da ovu pjesmu sam sebi bila dužna. Bila sam dužna ispuniti svoja očekivanja, svoj san, bez obzira na ovu dosadašnju priču koju sam gradila i kroz takmičenje. Vi kroz takmičenje morate da pjevate teške pjesme ako želite da se izdvojite i ako smatrate da ste sposobni da izvedete te pjesme.
I ja sam to radila svojom voljom, dakle meni niko nije govorio i kad bi s mentorima birali pjesme, uvijek na kraju ti nekako kažeš ja bih ipak ovo bolje mi leži, bolje se tu osjećam i stvarno sam uvijek birala pjesme gdje se ja bolje osjećam. Ali sad, nakon takmičenja, meni je bilo važno da ja uradim svoje autorsko djelo, jer ja već dugo godina pišem svoje tekstove i nikako nije bilo prilike da snimim to ranije, jer svi su govorili, eto pa de snimi pjesmu, ok, kome ću snimiti? Ko zna za mene? Ko je Šejla, tad Grgić, sad Zonić? Nikog to ne zanima, upravo to. I sad kad sam već stekla popularnost, kad već imam svoju publiku, ja smatram da je sad idealno vrijeme bilo za svoju pjesmu. Tako je. Uglavnom, pjesma Dert je spoj istoka i zapada. To nije izmišljena topla voda, to kod nas već uveliko rade svi pjevači i pjevačice, ali ja sam to htjela uraditi na svoj način, za svoj senzibilitet. I naravno napisala sam baladičan tekst, da tako kažem, u nekom brzom elektro-dance aranžmanu. Nešto novo, ja sam načuo da ide duet sa Mirzom Selimovićem. On će vjerovatno kad bude emisija se emitovala, kad publika bude gledala, on će biti već dostupan na YouTube-u. Kako je došlo do toga da vi snimite duet i kakva će ta pjesma biti? Pa Mirza i ja smo imali par nastupa zajedničkih ove godine. I ja njemu baš onako pričam, kaže on, jesi razmišljala o pjesmi, šta ćeš snimati, šta bi voljela. Pa reko, pisat ću ja vjerovatno sebi pjesmu i tako je već i bila. Sam imala već prvu strofu i refren za svoju pjesmu, ali nisam znala da će to biti baš ta prva pjesma, nego onako pustila sam i da vidim šta drugi autori nude i reko, hajde, neću žuriti. I ljetos, kad sam još uvijek čekala pjesmu, javlja se meni Mirza, volio bih da čuješ jednu pjesmu, da ti pustim demo, ako možeš dođite, tu sam u Srebreniku, dođite ti i Armin pa da čujete pjesmu. I tako je bila, ja sam čula pjesmu, odmah mi se svidjela, tekst i muziku je radio Bane Opačić i tako i nastala ta saradnja. Kako se zove pjesma? Crni snjegovi. Crni snjegovi. Jeste. Evo, pošto Šejla privodimo kraju, ja ću te zamoliti da ako možeš, naravno, da nam otpjevaš ovako nasuho, što bi vi pjevači rekli, strofu ili stih svejedno. Evo, otpjevat ću refren svoje pjesme Dert. Dert. Ko nije poslušao na YouTube-u, neka posluša obavezno. Odlazim iz ovog mraka, moram da nestanem bez traga, da pobjegnem daleko od ovog bola što reže me na pola. Sjećanja na tebe me guše, stubove mog života ruše. Sad kad mi tuga snove razara, srce dertom izgara. Sad kad mi tuga snove razara, srce dertom izgara. Eto ga. Ja sam se naježio. Dragi gledalci, vjerujem da ste i vi, tako da čitavu verziju, odnosno čitavu pjesmu možete poslušati na YouTube-u. Gošća pravog lica bila je Šejla Zonić. Šejla, hvala ti još jednom na dolasku. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.